Mo anar qanchadan bo'lib atadi tug'an so'gi? 400 so'm. Litr mo'g'u 0.5 400 so'm. Mo apelsinmi? Savis. Ha, savisning nimasi be? So'gi. Kızılça var, alma var. Qizilcha, alma. Minaki, do'stlar, qaranglar. 7 turi var, soqtin. Yaxshi ekan. Savis, tekva, kızılça, alma, apelsin, granat. Granat, men shu yetmayapsandan. 7ning bahasini tartib ko'rsatdik, da ko'rsatib qo'yilchi. Maykede. Ha, 980 so'm. Supet. Assalomu alaykum aka. Qanchadan bo'ladi farshlar? Mo bolalarda 850 980. Biroq so'ning qilib har birin salafanga qo'yib tursiz. Qo'ydik qancha qo'ydik-ku? 830 dan. Tilder qancha bo'ladi tilder? 750. Ha, steyklar bular. Qanchadan shu kilogram? 1700 steyk. Jasab so'ning qilib qo'ydi. Chuchuqlar da bor. Oh, chuchuqlar qanchadan? 1600. Ha, salafanga salib bunaki qaranglar. Tozaliqni ko'ringizlarchi. So'nniki. Ha. Moshina qilib tizib qo'ysiz-ku. Bular qanday yemeda o'sganda? Teplitsada. Qanchadan shu turishi? 1000 so'm bo'ladi. 1000 so'm ekan. Mo'g'uchi ne bu? Gilaspi. Gilas. Chorna avokadollar qishinda pishib ketgan. Qishinda gilas yetganmizda qanchadan bo'ldingiz? Kilogram 2000 so'm. Kilogram 2000, ha? 2000 so'm. Anaki, tug'anlar. Bu yerda bitta narsa bor-da. 3700 so'mga so'ning qilib jasab qo'ydik. Bu qanday korзина? Eng kichik bir o'rtanchasi. Sredniy korзина ekan. O'todalar cho'ng emas, o'todalar kichkina. Shulardan jasab beraverasizlar, mana. Qarangizlar. Ha, bo'ldi. Shu qiz jasab beradi ekan. Bitta narsa bor ekan. Ақ Эмир. Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? 5 февраль 2026 жыл Бишкек шаарынын так ортосунда Ақ Эмир деген базар бар. Азыр азык-түлүктүн бааларын, мөмө жемиштердин сонундары ушул жерде сатат. Ремонт кылып койду. Көргөзүп беребиз ичинде кирип кандай болуп атат баалар. Ушул жерди билет белеңиздер. Аябай баалары да укмуш бул жердечи Ақ Эмир деген. Билгендер болсо комментарий калтырыңыздар. Бишкек шаарынын центринде анда кеттик көргөзүп берели. Туугандар, мынакей ушул бурчта эле эт мясо деп турат. Ушул жерге кирип көрөбүз. Эттин баасы биз менен болуңуздар. Мынакей сонун пакеттерге жаап койгон. Бебро 790 сом екен. Мына бuyakta дагы 790 сом, 750 сомдон грудинкалар бар екен. Вырезка 980 сом екен. Мындай супет. Сөөгү жок. Фарштар 980ден. Мындай еттер бар екен. Жазып коюптур. Мына бул жакта 800 сом койдун эти. Мына. Мына сандарды салафанга ороп, сонун кылып коюптур. Farşlar da yaxşı ki. Sohbet 980'den ekan. Mınaki to'g'anlar jap жаңы qilib qo'ydi bozorni. Ko'rdingizlarmi? Бұл жерде көпчілігі bilmaydi ekan. Türü var ekan. 70 so'mdan ekan. Жүзімдер var. Жүзімдер qanchadan ekan ece? Yüzüm 280, 350. Toshkentniki? Toshkentniki? Az. Banan qancha ece? 250. Klubnikilar bor ekan. Klubniki qanchadan? 350. Paçkası? Çürüp eretken. Resili aylandırıp ko'rsatayinchi to'g'anda. Bu yerda turlilar bor ekan. Yaxshi qilib tizib qo'yibdir. Dag'i emneler bor. Жаңы qilib jasadi bu yoqda. To'g'anlar. Lagmanga ishlata turgan narsalar bor. Manaki. Ақ Эмир. Ece piyaz qanchadan bo'lib o'tadi? 60 so'm. Kartoshkachi? Kartoshka 80 so'm. 80. Sarı servischi, sarı servis. 100 so'm. 100 so'm. Aha. Mana bağları. Shunday do'stlar. Suqa fruktlar bor. Mayaqda degan. Minaki. Bağlar yozilib qolibdi-da. Mo qaraverik qancha ekan ece? 450. 450. Ama o'g'uchi mo.
400. Ko'pchilik bor 400. 400. Örük 400 eje. Qanday? Arkanda. 700 bular 750. Rahmat. Qomuslar bor ekan, bozuylar bor ekan. Do'stlar, sarımsak qancha eje? Sarımsak. Qancha? Ya, tiyaqtiq, ha, bo'ldi. Tiyaqtiq ekan. Mana baliqlar bor ekan bu yerda. Bog'larni uqdingizlar. Etil emas, barliq narsalarning bog'lari uydaroq bo'ladi. Bu farel qancha ekan? 1400 so'm kilogrammi. Mana. To'g'ri bu. Вот она сколько будет стоить? Ishtalgan o'xshaydi, ishtalgan. Savdo qilyapti. Salatdan turi bor ekan. Unda chuchuqlar bor ekan, tuğanlar. Ay, chuchuqlar. Ishtalgan ekan-da. Chuchuqlar qanchami u? Ishtalgan. 2000. 300. Kopchoniy, varyonniy, kopchoniy. No, to'g'ri. Eski ketib qoldilar, jaqa to'g'ri bor ekan. Ha? Kuri. 500 so'm kilogramm ishtalgandan kesib qo'yibdir. Remontni yaxshi qilibdi tuğanlar. Bu yer ko'p-ko'chayin javilib turgan bo'lchi bunday. Remontni yaxshi qilibdi. Bu yoqda baykan etni kesib o'tadi mana. Et bu yerga 980 so'm ekan. 800 so'm qo'ydik ekan. Qo'ydik. O söğü yo'q 980 dan ekan etning bahsi. Tag'in neler bor ekan? Bunday upichkalar bor ekan, do'stlar. O'ta so'ning qilib qo'ytir bozorda biroq. Murda ayavay nachar bo'lchi, avval. Mana chuchuq. Chuchuq qancha eje? Chuchuq. Ha, 1800 so'mga kechirasiz, 1800. Ha, ayronlar bor ekan bu yoqda. Qaymoq. Salomasiz, ayron qancha eje? 100 so'mdan ayron, ha? Mo to'g'torchi. Balar to'g'tin. Разные есть. Разный. Я сейчас объясню. Hozir tushuntiram deydi. Разный bor deydi ekan. Mo kichnikilar shu yerda. Mana cheyin ko'rib turibsizlar mana. Qardar kelib qoldi. Qardar kelib qoldi. Ağa cheyin bismillah ko'rsataylik. Aqaymerning jasalgani sonin biroqchi. Bağlardagi oy fikirlerdi qaltirasizlar tuğanlar. Men bo'lg'oni ko'rsatib beraman. Mana qarangizlar. Ondaylar bor ekan. Mossvetning o'ng tarafında ele Moskva bilan Shopokov ko'chasiga ishilishyapti. Mana o'sha yerda bozor. O to'g'torning bog'larini o'quncha kishi ko'yib ketdi. Mana bu damashni ekan 850 so'm ekan, damashni. Возьми лучше домашний. Mo'g'u Там есть 350 so'm. 350 so'm ekan. просто на бульон надо. Klubnika hech yerda yo'q boshqa. Qanday sizcha? Bu klubnikalar qanchadan? Bular местный Местный. kilogramı 2000 den. 2000 den. Yigitpetdeki paçkası 300 so'm. 300 so'm. Tushirib berasiz. Yaxshi. Qanchadan bo'ladi? No, mandarinda. Aha, rahmat. 200-250 ekan mandarinda. Do'stlar, to'g'anlar ko'rmaysizlar. Moshina qilib tizib qo'yishsiz-ku? Bular qanday yemeda o'sganda? Teplitsa. Teplitsada. Qanchadan shu turishi? 1000 so'm bo'ladi. 1000 so'm ekan. Mo'g'uchi ne bu? Gilaspi. Gilas. Oy, Chorna avokadollar Qishында- mana pishib ketganda. Qishында gilas yetganmizda qanchadan bo'ldingiz? Kilogram 2000 so'm. Kilogram 2000 ekan, rahmat. Kilogram 2000 so'm. Ana ki tuğanlar. Bu yerda bir narsa bor-da. Bundaylar bor. Darbus degandek. Darbuslar. Darbus qancha ekan? Kilogram 350 darbuslik. Mana shunday. Do'stlar. Toy topurlarga, momdaylarga salib olib, shul yerdan ko'p olib ketishdi negisi. Neydi? 200 so'mdan dolarchi? 300, 1000 so'm. Bu qanday pomidor boshqacha? Bu черный принц. Bu только Aqemirda bor-ku deymi? Boshqa joqlarda yo'q-a? Mana badran qancha badran? 450 so'm. 450 ekan. Xitoyda 280 so'm. Ha, oldi. Xitoyda 280 so'm ekan. Bak. Guldir sotgan magazin bor ekan. Mo anar qanchadan bo'lyapti? Tugan so'gi. 400 so'm. Litr mo'g'u 0,5 400 so'm.
Bu apelsin be? Servis. Ha, servisin emesi be? Soğuk. Kızılça var, alma var. Kızılça, alma. Смешанный сок. Мынакей, достор, караңыздар. Ашка вакытында кылып бересиз бе? Ne söyleyeyim da? Ашка вакытында кыласыңар бе? Өзүн. Не готова свекла. Өзүн. Таза. Канча сом болот ошол ашка вакыткы? Aşkavak butulkası 200. 200 сом, 0,5. Это гранат. Бул дарылыкка жакшы да негизи, натуральный экен да буларда. İstersen koşulmayın. Ошо таза, Ondan çıkar. чыгарганың көп. Охо, аппарат күчтүү экен, Мына. Мына туугандар, караңыздар, чыгарып атат. Жигит. Мына. Ушул ак эмирге келе берсеңиздер, анча-мынча жерлерден көрбөймүн да чыгаргандарды. Мына. Бааларын айттык. 7 türü var da. 7 түрү бар, соктун. Жакшы экен. Sedirey var, servis, tıkla, kızılça, alma, apelsin, granat. Гранат, Мен ушул гранат делеп көрчү элем да. Азыр мындай болуп калыптыр, Жакшы экен. Aralaştırıp bile. Заказ берсе болор экен да, аралаштырып. Жакшы. Мына туугандар. Ак эмир. Көрдүңүздөр, бул жагынан да киресиздер. Мынакей. Тиягынан да кирсе болот. Ушул кирген жагында экен. Мясо дейт, эт мясонан. Еттин баасын тартып көрсөттүк да, көрсөтүп коюлчу. Майкеде. 980 сом. Супет. Соны. Ассаламу алейкум, Майке. Канчадан болот фарштар? Могу баалар да? 850, 980. Бирок сонун кылып ар бирин салафанга коюп турсуз. Койдук канча койдук? 830. Тилдер канча болот? Тилдер 750. Жакшы, рахмат Байке. Мынакей. Стейктерби булар? Канчадан ушул килограмм? 1700 стейк. Жасап сонун кылып койду. Чучуктар да бар. Ох, чучуктар канчадан? 1600. Рахмат Байке. Бир көрсөтүп коюңузбу чучукту. Сонун салафанга салып, мынакей караңыздар. Тазалыкты көрүңүздөрчү. Сонун экен. Рахмат тууган. Мына ушул жерде мен айттым, ак эмир жаңы ачылды базар. Жаңы ремонт болду, мурда эле ачылган. Мынакей нандар, борсоктор, каттамалар бар экен. Каттама канча экен эже? 120 сом. Борсокчу? 125, Мынакей гриль бар экен. Ушундай. Кофе кирип, кофе ичесиздер. Мына достор, ой пикирлерди жазыңыздар. Биз колдон келишинче көрсөтүп бердик. Билбегендер болсо деп, Ак эмир деген базар бар ушул жерде.